me be me kan ho adwuma kakra. Aha. Me be ho adwuma. Obi antia lawyer Sammy Gyamfi ma me. Na won kan che se okumangra. Me da na se papa nyame wonhira no. Enti enane de Sammy Gyamfi akwakoto car e de ache eye Oheneba Boamah a oye na adwuma e wo eye TV SYZ. Obekaya Oheneba Boamah ebedi nkomo a na ochiremu a dera NDC for treaty no sabe entwani enti so ma nhwe yi a obejai TV SYZ na achese wakwakope ada TV station akwakoye adwuma a obedi sa nkomo no na ende Oheneba Boamah endra obe posti video bi achese order eye Sammy Gyamfi ase se ono nso watumi atoka ede amano abusunya na asem ne baaye no NPP for ebimo ababe ka ensem ewo ho se Sammy Gyamfi endra ya e na okoche dollars ede ma eye agrasco enam so e ma Ghana for be boss parliament sa na ende ye da sole ya wakwakoto ka ede ama eye Oheneba Boamah a chese Oheneba Boamah ochiremu asesi ade anigye aba na komamu anigye aba ne tirimu anigye aba na funumu what you say because first no na o complaini abusua ano eye dempa na ha eye GH kwa B media so me se obaso a ani de mu na wa subscribe to your channel no send the update bia so etomu a onso onsa ebe ka bi na wa share ato other platforms so ede amaye enti abusua ye ba eye Oheneba Boamah ni nkomo obedi ye ana ochiremu a NDC for e tweeting ya woni ya ne bi adwen ho na eblemi beso a ebeye se watwa sabone ato ha mentima ya bato obai a lot of promises akoso obi so obi bo ye wia e kontomra afa so na beheso ye wia kokotie wanwura mu nyina ho na beheso ye wia dabu na mkwan ho wo na beheso ye to abawie ya wapani kula no aka asam no kire ho no wokɔ ne office anopa no nsia wo be firi ho anwumre no nsia wonfo ani hu no ye so waye busy yeso ni pawura ho ne wapie ni pawura ho ne wapie ni pawura ho ne wapie ebeduru so no ye so waye busy. I am telling you, politics will soon fade because the monetocracy in politics will go up. Shasia odi sa nkomo a ochiremu a se o man hwe ye obe free TV SYZ no kwakopie mu ba bi fufuro no abusua odi sa nkomo wie ya na abusua o shasia se oboso parliament ene ministers yi o shasia free ye Sam George na ochiremu a Sam George ne performance e wo data band ne de enkonkan ate enkomo no e de free some of the ministers are one performance no you hu ne say be a under performance na bimo ha no kwasem they are performing very good biso ha kokra na you are starting command from data ne boya de me network be yadin but data is too expensive. Mama yen kan okwentre ho. Etom da bia nya ndi sintinu akotra ba bia akoka so weye. Wa bra de ne nye. Wa bra na me ezle wusu ho no. Na utumi 5 cedis a. Utumi 8 gig. Wo dial star 141 a. Na utumi be 8 gig 5 Ghana cedis. The free da one no Sam George eba ye no. Data is very expensive from see a tour about the baby cine. Data is very expensive. What it? And she said, "Ben, many telecommunications no echo. I'm a mama Ghana for my hair, and the dollar coffin, and the Biblia coffin. But data is very expensive. Data is not so every day, and now me no can say." 6.1 gig. What Dali 141 and 6.1 gig. 30 Ghana cedis. 30 cedis. It's the question that maybe so now Sam George and then say, what you hold to that and be an out to be.
na de ye no hu ana hu because o man ye wo mu no se ne me sori na pa bia na se betumi abra so atumi aye adwuma because o man ye global world o beta de o be ye adwuma o be ye we hia data every day bia do spend 30 Ghana 30 cities e wo data ho a na be mabobre okruma eye Oheneba Boamah obo ne superment abusia obedi nkomo efa eye Sam George ehu ewieye ni 1 week time Oheneba Boamah echiremu a onti bibia wo ho enti oba ye ne de na kire se o chiremu a se omo anya bibi amfa ho de a ono ne de adwuma ne de obejai na se ojai so a enye so kwotena fie kwa o ana se okonenam kwa osan so ekoba bi foforo akakọ ba adwuma sika na yede be ma no ho no obeje na akakọ ba adwuma abusua a ono nso anya bibi ade ahye ne ho chense obetena ba bi na otwa superment na ache se ye ncheke no wati ase ye didi eja no wati ase enti Oheneba Boamah ende osan so be superment abusua na chese na nia said ye tie bia no de be kwa wie na me de kwa wie nso enye se me de kwa wie no makwa akotena ho me de kwa wie ya me kwa ba bi foforo yo mbehwe me makọ na jeduma ana me tie as far as me ye media personnel me tie as far as me ye training na say player me bow team na me ni ya na team be yo ye me opponent akobo ball na magiska eto Okumangra TV SYZ se watina wontumi TV pajasika pudio eba se Okumangra besemi yenko a bedi atire makwakwa ye madwuma because me media ni mo ba ye no mun treat me as politician, mo treat me as a media personality I am. Me ba ye one treat me say me a politician. You know definitely say me a politician. I am not one of you. I am a media personality. So you have treated me as a media personnel. Media for so ye yeti baby ana se baby ye wono se hanye e dey to to aso. It is a one day new media. Sasa wo hoy se won to be wo hoy MPP for station askatai no be pajasika mu odro na me hwanto to ya no na ye fan why not ada na me ne akire bi dimrika kra na beko na konma kwakwa ye adwuma nso. Because as a media personnel me wayire wo ma ya me ba be kasa wiem wani je na ba wonsem na me kokodu fie na me ne me yire ne me ma ye num garia eno nya life eno nya abrabo ne se me free ha me kokodu fie no na me yire ne me manso ani age wodi ye muni agro ye be hia wo desert no so wodi ye muni agro ye be hia wo desert no so you will enjoy Okumangra brutal magodie ni doso magodie no a doso no urade hwe etomra bi na mete wona me hwe obi se na dwene na se Oheneba Boamah Bennie on failure bitumi trust din ne ma hwe ni pani din na menisua soso beti hey na me maami ye people teacher and am papa ye koko krache and omo wo me wonim baabi a me fra ankanyo mpa ebo ne se me mfie se wonim baabi a me fra wonim mabusuafo wonim me maame wonim me papa anka wo sharia no patututu a anka nipa obagye ne ho se anyanyam bia wadidi ana eyo Oheneba Boamah Bennie because me mabusuam 1,000 Ghana case to a obeko prison
Abusua na metimu no. Obi a hotre no a me ne yefrem you. I am the pillar of the family. Enti kwasiebu a wobu mi eye. Akwan a wode me nam so yi eye. Said you am mani tutu aka me nsam yi eye. Said you hye mani eye. Adena manu dia your horse. What is wrong with you? When baby am free a. And come we say ni pim na dam dako. Enti na chese kasa bebrebe a Oheneba Boamah o kasa ni esu bebe a osu ni nyina enye bibia nti de obedi ene de obehye na abusua obedi nkomo ebo so parliament e pipe bi egu omo so no eho e na chese Mr. Goldman, Mr. Diamond, what you say? Sammy Gyamfi esole ya na ende ono so wafa nchen akwa akoto car ediama eye Oheneba Boamah ende Oheneba Boamah echire mu a nani age enti ni fans ene ni followers omonda eye Sammy Gyamfi ase ema no na abusua ye bisa o eye endo ya na Sammy koche sika yi a ho ba asemi ena ono nso biem asan kokoche gold no abusua wakoche car. Hey, Sammy Gyamfi, ene Ghana for be so power ankasa. Na abusua Ghana for akasa. Amount for echo madwen. Na before no yentie Oheneba Boamah the audit to after say ne sa e kan ne ka ene anigia na ewoni mu. Ya me kan ho adwuma kakra. Aha. Me be ya ho adwuma. Obi antia lawyer Sammy Gyamfi ma me. Na won kan chen se okumangra. Me da na se papa nyame wonhira no. Na won ye me tough. Iti mabambe me ka tape ho adwuma light one bi wo. Okumangra. Yame ada Roma. What you say? Aha, nti we ni yaba be ye ho adwuma no. Ene maba be to abu. Dia chese Oheneba Boamah ono so na nani age a o chire ne car o ye show off what you say. Na se obi achewade a onim se endra ya na Sammy ekoche sika abusua ho eba asem Ghana for sopano NDC ni MPP for ni na obi a sopano abusua kai ya Oheneba Boamah ebe show ye MPP for kasa ye o hwe de dam screen so a what you say but any kwan say Oheneba Boamah e show off so be atade achew because any papa no ne ho what time ebi anya no talk car no but the more the movement o boni team na o show car no obi kra bedwen say ono e na talk car ma wa because nansam wo na osu na otietie mu enti abusua ma me hu adwen kire e comment section wo wie nso ande ma subscribe to your channel no kete wo se enye dodo no na makra bye bye.